Okay, we're back with our second set, and you're still with your Manong June Serialis together with John Mark Pastor. Di lang nga po kasambitan ng radio station Tintayat, Cagayan Valley, 97.7 Sweet Radio, Santiago City, nagsami. And bumasa kayong pa'y tita dumapay apong mensahes. Kung na dito ay hello Manong June, kaya ading JM. Kablaawan man manong tinimbang nga panagtitingege ni ading Coronal Espiritu nga adda dita Osmeña Ilagan Isabela from Fort Eliza Espiritu here in Hong Kong. Ken kablaawan man pay manong ni kabatch ko nga Kapitan Robert Paulo dita Barangay San Isidro, Quirino, Isabela. Thank you and more power from Fort Elena Espiritu. Ken, that's great. Kung na ni ading Norlene Peterson, dito ni mother na kini father na okay, umay daman bimasitan talagang tay ko nakon. Kastaon iti pa nagayat da. Okay, balong, lagi dito doon pa yung messages. Ikamanti kong daway. Kata pa. Okay, siya pa yun. Kablaong pa yung amin ng madamang dumdumngeg. Ti programa yun dito ay Barangay Dalaw, Cordon Isabela. Nang nangruna kini family, Huligana, ay siya say. Paparequest man ko ito ay Bersumil from Gabriel Huligana of Dalaw. Thanks you. Yeah. Okay, ano ko na nata? Kuna ni ninagan na ni umutan. Parta nga pumanaw. Kamat Zamora Eddie, watching from Delano, California. Delano, USA. Ati ko na akong lalaki dahil tatanong babae. Lana, nagalgalis ko. Okay, watching from Canada, from Bo Aregues, tinagan na. Kana mo ni Teresa Galang na imbangal daw kada tayo amin. Pa-shout out from Taipei, Taiwan. Morning sir from Milan, from Fortisan. Watching from Macau, from Peralta Delilah. Sir Adda, bago nga kan tayo, kung na awampay. Adda, so de jay, kansyon na nga para kada gitay babakala. Ay, Lahota Vekla. Lahota Vekla, kung na. It's a little bit of their everyday life. Ayan, siyempre makayayuda. And nukasanod ang ba't nga agtingal kadagiti customers da. They requested for it, so nagramit kami iti may isa. Tapno da kano team song da, akabayatan tinta pa nagpukpukis mo nagpulkulot kan pa repriban kadagiti customers da. And it was played earlier apo, yung first part na. Hi Idol, watching from Quezon City, from Orlando Joaquin. Hello ating GM Kapsat June, Ikit Juby. Happy Christmas kung ano yung anting Nelly Mariano. Advance Merry Christmas. Okay, Ken, so amin na po nga miyembro si FDDHK. May gamintong Carling dita Hong Kong. Apo nakasa nagasidog. Ayan. Okay, may sabi nga sunata po, sagot mi kara kayo. Kahit damdama lang basit, dati special guest tayo po nga. Interview man nandito yung programa tayo. Ngarad pa lang. Napanap, nagpasyar ejay downtown. Adda na sabat ko abalasang. Kinitayak iti kanigid, imisem nakasamsamit. Victoria tinagan ko kinunana. Hinarem ko ni Victoria itinabayag. No kay kasta tibanag na inanusa. Ket dinteng ti aldaw napalaos iti ragsak ko. Ni Victoria inaklonan to'y ayat ko. When naganas tunggal aldaw nga aglabas, tunggal adda ni Victoria iti dennak. Ngembalas ti amin amalas, inangaunak ni gasa. Ididinteng ti maysa pasamag. Idi na panak nagpasyare jay balayda. Ni tatang na
indak nakasarita. Ay barok pasensya kang taawanin ni Victorian. Intaray daytay adik akaroba. Nasakit, tinakem ko itinapasamak. Ket napanak, naginom iti arak. Tigasat ko sinang sangitak, kaawanen tiliw-liwag ni Victoria. Ket awanen iti denak. Naglabas ti aldaw bulan kentawen. Nadamag ko ani Victoria simang peten. Dagus ko asinarungkaran, mailiwag unay kenkwanan. Ngem at damit ti ubing akadwana. Ket di tati nagpatenggaan daytoy kantak. Ti istorya may panggep ken aya. Tanag sublin ti liw-liwag ni Victoria Sinobliana. Lubitin ka doblem ading genday toy kantak. Lubitin ka doblem ading genday toy kantak. Okay, that's a song called Victoria nga apo rin lang napaisam ni Kuyang Dani. Okay, tatay nagsao ka iti lakay. Aya, kumusta ang manggayam isuna? Aya, kumusta ang karod ni Manong Dani all the way from California. Ayan, ta-interview taman. Tawa ito no mapantang to dyan amutan mo tikukuan. Wala, mga pagturturongan ta. Okay, Manong Dani, umay ka dito na interview namin sa ni Manang Norma. Okay. Tayo ko na akong kapsat at bisita tayo from US. Ayan, so nga agat United States kami tata. Ang mapay PNP ko na naman databado na. Okay, So, good afternoon, Ken. Anyang oras nga ta itatan di jay Amerika, Kuyang? 3 o'clock. 3 o'clock in the morning? Oh, nasapa. Apay, nasapa nga agririing ni Norlin, nakariingan. Ay, kayo ba pa nagtrabaho? Oh, apa nagtrabaho. Ano ti oras ti duty nakadidijay? She's a nurse also? Yeah. Okay, kas laki ni mami na nurse matlaeng. Already, di asawa na, nurse. I thought military. Yeah, military din, kami din na injured. Yeah. Nagkapunyag parisan. Nag-file to disability na. Oh, okay. Manipot itin nurse isunan. Nagbasa. Oh, nag-eskwela. Yeah. Anya din nagbali nga disability nila kayo na? Disaka na. Hindi. Yan. Hanga makataray kasi nga makapagnamed. Oh, okay. When masapag nga physically fit ka no talaga nga adda ka iti serbisyo nga no nurse han unay nga masapolan nga taray-tarayan okay ba nila tati magmag nati nabuntugan ni awan nakasara nga patalasas bigam DJ kwa anyway ako yung Dani anyamot ti mabalin mo nga i-share katig dingdingag kas Filipino nga DJ US anyamot ti maibalakat mo kanya ta if they wanted to go to US kasi na-observar ke last on ti 50 taon ni Renagyan ko sa Amerika. Wow, 50 years! Yeah. Opo, okay na, bayagan. Ado nga regat mait.
Ti napaspasaran hanga kasladagin na duma. Nga ibagada ti kasto yung hangag peso. Ag mangrugi ka ti kababaan nga talaga kasla janitor, kasi pa kanina janitor. And then you have if you have a skill like driving, mangalaka lisensya ang training ka. Apo. Ito ka nalakat yung mga license and ore pagbit, ore apangkalaji counter, no, dati amumon, something like that. But in the US, kasi wala ang Ag-train ka. you really have to undergo to. Yes. Kanya examination, siguro talaga awanlin na gayanin. Ito ka nabasit, amumutan na kiti Filipino, no, makita na nga kaya matan, ako, ore kag training and something like that. And, so, in your 50 years in the US, anyamit iti kaslangay karirigatan nga napasamak ka ay di saddest point dijay. In the beginning, ganun nung agdadamo ka, siyempre kasla awan pa iti balay nga pagyanam, lagi dyan ag-rent ka kasya. So, you need to start in the bottom. On the bottom nga talaga. Amin nga banag, something like hanga kasla lagi si istoryan lagi ba ito nga nalaka kasto hanga peso na di magpagana. Kasanunod na sponsor da. Oray no ada sponsor no John. Kailangan nga ada skilled mo talaga. Baga nga ay graduate at college. Yes. Hanggang kapag graduate ka ng college, maalam na kayo mo trabaho. You need to pass the examination. Okay. So talaga nga, dahil karigatan na during your first month or year? First year. First year in the US. And then, ito sa marunong nga tawinan, and i-adjust ko ba't tibagi ko. Mayatan. Like, Adda kita Pilipinas, nagmanewak, trabaho PNR. So, PNR, Philippine National Railway. Yeah. And then, iti napara kajay, pinag-examine at the armed truck nga ko na da. The armed truck all the way Toronto, Canada to San Francisco, California. At least we're learning something Vijay. Yeah. And adda ka di mata kanito manong gani nga dimteng iti kanito ken ka nga during your 50 years in the US ket adati kanito nga agawi taksan, something like that. Nata ko, lablabanan di no ibaga niya, failure ka. Takderamon nga talaga. Ore ka sa no karigat, at ituya kon kunamo na. Kung kasla na ganyan na duma, aglalastog na no, agawin na to, yung peso kwarto lang, ipagkikinan na awang pa, iti tawa na. Okay, anyway, basta no nagapo ka di American umay katuyan dakulan, di jawit mo. Lalo nung nag-retire ka. And I heard retirees kayo niso nga amok nagtakil di tayo. Kasi kayo tinang iba ganita. Anyway, kat anyamit iti happiest moment mo di US kayang dani. Adi nagtatrabaho ti Google. Ganun tinaging boss ko dyan, adi CEO ti Google. Adi kingatuan dan. Adi tinaga na Angela Miller. Graduate ti Stanford University. Nalanak nga limousine driver na personal driver. Pagkatapos, after a few months, nag-transfer kaya limousine to bus driver, pero no kailangan na kayaban na walaan. And then, namumot din di Pilipino na lang tayo mga ayaw di boss tayo. Na-promote tayo ba? So, ajay ti kapintasan na yung pasama. Wala tayo kasi nakakuha sa kanan ni Apo Diyos na ako nalaan. Pero ako kailangan. Ay siguro ka in your between the lines in pagam siguro hindi nagtrabaho kanya nakidakkel mo nga talaga tinagbalin nga sweldo. Ay wala. Hindi ka siguro patyan John ka masaw ko lang dato. Sakti para timpla na ti kape. And itiragsak di jay, you're honored nga iso na iti boss mo or the salary ti nagragsakan? I'm honored kasi doon mga kadwami nga Pilipino, ibagada sip-sip. Pag-arap da, ang sip-sip-sip ka. Ang totoo hindi.
Oo, talagang kinayat na ka. Ginagawa mo lang yung trabaho. Okay, thank you Manong Danny with that. Ket ikang kayo pa iti may sangat kung daway nga kablaawan da kitay agbuybuya at ti Facebook nga agagayam yun di USN. Kada kiti kabagyan nyo dito yan Philippines. Manong Danny is lapat apelyado na apo ado ti kabagyan na dita Ramon Isabela kan ditoy ay napay nga po is Alicia. Okay, Kawayan. Talaga nga dakkel mga pamilya ti lapat. Kablaawan mi sudan na kuyang. Kablaawan da kiti kabagyan kita Ramon Isabela. Ayan. Sudah da Virgilio Lapat, da Atty. Lapat. At ni Bonnie Lapat. Kaya dati ka anak nga Pulisito Santiago, ni John Lapat. Kaya dati ka anak nga General Santa, PMA. At dati ni Nestor. Lapat malapit dyan na kuya. Pwede pa, Nestor. Iyan lang natin kasi ko. In the US, of course. Of course, my loving daughter and my loving son-in-law. Son-in-law and my grandkids. So, ano ti anak you? Duwa na dyan. Di may siya, kapitan ti Armin. Talaga nga nagpipintas tinagbalin nga trabaho. So, natin finance officer to Kuwait. Adi may siya, nuhang siguro ka na-injured. Hanggang natatakot continuous ti trabaho ti military. Baga kanya naksartan ka. Okay, so that's it. Dapat iti few words yo. Dapat few words kada kitay Pilipino nga tundungag. Kada kita Ilocano kano kung I should say. Agyama ko na kami kita kakabagam ni Amerika. Kasla kada Nabal. Kada Jun Simangan. Kada sino pa kita kakabagam to. Awan na. Kung natin ipagko abirat ko nga ni Connie Simangan. Nga nurse lang. Talagang adult nurses di dyan. So that's it. Thank you so much, Danny. Danny ko naman Manong Danny for dropping by. And of course, tapno makita yung mati booth iti Sweet Radio. Ket maragragsahan kami mo ta orino 50 years yun DJ US. Ket apo you can still speak Ilocano nga very fluent talaga nga nalalaing ka pa nga sumarita mo. Ten yung DJ tagatuyan. Apay nga ta? Apay, what is the main reason? Apay ta? Nadigan ng kaslakanyak, nagyapok, nayanat namin dyan, nagyanak ko. If you are here inside the house, you need to speak Ilocano. Hanga Tagalog. When you are outside, go to school, speak English. Ganda ganda do mga Pilipino dyan. Anda kaya nga sursuruan ti Ilocano dagyan na da. Isupay ka. Ado ti mati. So dagyan po ko yung amo na di sunata nga kuskus they can speak Ilocano? Yeah, mawatan da. Yeah. Mga difficult na nga maibalikasan. Yeah. Una tapos sa bali ngamin ti Diladan. Yeah. Okay, Kuyang Danny, once again, thank you so much. And Mang Norma, thank you so much for dropping by. Ket apo, si kami ti naragsak. Iti umayo. Ta siyempre, feeling mi napaka-special. Apo, iti for decade do. Ayan, ket palong, megan. Kansyonan tapay isuda. John Mark. And please, J Technician, i-prepare ng tipatalastasan. Ayan. Once again, thank you so much kada kayo. Ayan, KARRUBA iti oras alauna 31 ti malem ket iti oras ay apo ket sagot iti of course iti sponsor iti for the kidot da kami Manen board member Fred V. Alili and SBR Comeris of the 6th District of Isabela and the owner and manager of Biosynergy Organic Fertilizer and Agri-Saver Liquid Fertilizer. For more information, please get in touch with Carl Jason Alili at 0917-543-7111. Ang araw, here's something for you. Ako yung Danny and Manong Norma.
nagrigaten biyak ko tiyak may sa kan kanayon laeng nga siiliwaken ka alang arudan biyak ko di nagkabaybayan tanal Pasko ngayon kariya di kan lipatan maasik habiyak ko ket ipangagnak ulilam to'y puso tagin mo rani ayat init bulan jay nga tu isudat saksita ay weno biyak ko di nakadikawa maminsan pa'y biyak ko ana irey depak nagparang adagos taladawang kaniyak ibukbuk mo nga ruden tidiruni ayat tanang namek maminsan pa'y disamit ni ayat maasik habiyak ko ket ipangagnak ulilam to'y puso tagimuran ni ayat init bulan jay nga tu isudat saksita ay weno biyak ko di nakadikawa maminsan pa'y biyak ko ana iridepak nagparang adagos taladawang kaniyak ibukbuk mo nga ruden tidiruni ayat tanang namek maminsan pa'y tisamit ni ayat ibukbuk mo nga ruden tidiruni ayat tanang namek maminsan pa'y tisamit ni ayat